Sa panay may sila maplusasa. Kurang plusasa ni sila pide ka purana. Hindi ka, kaya taka na pura pijama ko, di na pura. Hindi ka, salasay niya natanay, di salasay itang. Hindi ka, hindi aron yung makoto aja. Masyapi talaw galungi. Makiro. Masyapi talaw pasaya. Abalo kaya mo, di nila lula na, kagaya pa. Ay, iya kulino, dyan nilalung. Aga beda na palalulino, si papasapalino. Iko pita ba, di palalumano, si papasapamano. Iya ko palalumano, paano mo palabas sina, sope, wadi din nasa dabakang parsola. Nasa laylalaw sandala, natulari. Nasa matug torewa, mali, tapi palimatan reci, di mano, natika na poso. At coba ni gare kong kamano, yalang iban ni na pailawa na tamara, bangit na naman niya amitikam. Mako mati, si ko nga na, lino eh, nalalo, chile nga yalang iban ni sa bu. Bani itu. Sumba-sumbangi na malo modal. Pa makali ko nga latala. Alin nga si di wali ko 10. Dito siya to na may panorangi ko. Dito taki borang ilalang. Pa ito malaika. Iya pa nilaw daw nga ngikong ka. Iya ko lalo mi chileng nga ngisoro. Di nilaw daw malaika. Iya to ako tapalit pang talisari. Tapamilaw daw malaika. Pa ito malaika. Mahlutar forma. Yan na to ampay. Biramoy Diyos sa busya. So, daripada si Ratu sa buchicha misulang. Apa istiraha itu malaika. Yeah. Makiro napadongan na mibutuka. Ada sa busya so yan na kadabita. Amala kami na napuji pong alatala. Iya man nanungangi wa ingkalla na mo cede. Ternyata ya kan, foto to nasa iya daripada so si Ratu sa busyulak. Ay, cica mimilaw daw malaka ko ba di na nilaw daw. Yo buka soso milaw daw. Apalagi ko waktu sampaja mas sumba siki. Namo si sa bumi. Kada malaka na dodong ito ngangai. Makiro. Usahakan nih sama tuh na malaikat Pak madari kemato. Dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalaan. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalaan. Puro macata. Ketar puro malaikat. Iya makiro Pak Jaji aja tuh tanong asembang dosa berupiah. Pak makapot ya tahu. Ya ko maraja-raja. Maraja-raja tuh dale. 10 sakbuhe maraja. Si Ratu sakbuhe maka tuh. Yeah. Paano mo tumalakay? Mapat dulu to kada gaji milo yeling ya tawin na di kana diri. Makiro, manja bil hasanati falahu asru amsalha. Kumuling nga si di balik ke 10. Ka makiro. Ya sumbang. Oto tangki lagi Pak paluran minyak itu mana sa 50 sa boliter solar na lurang. Manang kacapur solar. Le papartamina liseri tangki na oto nang ka solar mo lurang 50 sa buwan. Nih. Nang kami ati capuri solar mo 500 sa mo magi nang kay nasa bade gaga sala polo koro tangkilo polo masinano to. Jaki buarang isalang polo ko dali talahon mak